Henyo Trap Youth Council sing kami mentang kasngi baar ka Shitarik Nailar ajar apolai. Harengkat ka Jingdon lang ka North Eastern Hills University Students Union ne ka Nehusu kilalik bani kandu yu menteri ketanat puli putih ka Sarkar Jala urakam esangma. Halor ka rajung ka skul ba Nehu ban pentri ka mi ka National Education Policy ajar apau abaro ki college ki beso lang bar ketika skul ba. Hadin ka jingi kandu yu menteri uba Robert John Karjarin ubade presiden ka sayang abakran jikinong to kubor ulong balada ka ju ka university kedan arjat ki college. Kawai ka batmu penteri kamno bat kawai kan penteri kam ka National Education Policy kan kata kelas ibuni ki samla pule ulai turu manakliang menteri unsa khod daga jingalang halor kimat baka sengla pensngau ya karai badang sian juga Nehu ban penteri kam ka National Education Policy arjar apau ban ya keren halor kamat jong kajing simrai jong Nehu ban penteri kamno ya ka NEP ha ki baro ki colleges ki ba affiliated sa Nehu ha kata ko ba ki khod ka hybrid mo mo pa Kindon ki college ki bang nang ye syakmat ya kayak NEP pat kindon ki college ki bang lesi di bompat lah kin lompat implement dan di kin bompat ya syakmat ya kan NEP ka jingmi kini ki jingjia ki ba jia ha kini ki tayo ki balde ba London ka jingya ai opinion ka ar kodhun ki ustad na ka cela ka jongi Kaba kawai ka kanhun ka suban ong ba kami clear ka biang panyan no syakmat NEP kaba kiwai pat kinhun kidon ki ba ong ba kami clear ka pa biang kaba ngisngap ya kini ki artili ki kanhun kum kiri pa ngisngo kum ba baro ar kanhun lo dan ngisngap ya ki jingpat songmia ki jingpat sonorim joki ngisu kum ba ki baro ar kanhun ki dei hindrai kanika jingjia ka ba jia kala pen lumar jumut ya shibun ki samla flip lapan kelab jumut ya ki namikai berkunjung ulu ya ki kimi pa de halor kani kan odin na kalian jom sing nyimban sing ni haban intervene ya kan kam ni haban mi syakmat no beli kaladon shibun ka jing lumar jumut ha ki nong song snong jong ka jwa kawai na jing lumar jumut kalong ba kumno ha ka ju ka jwa ha ka ju ha university Ngindon arjat ki colleges. Kawai ki college NEP, kiwai ki college non NEP. Kani kan wanra ya ke kaban kata ya ka karier jom kena kaban kata ya ka jimut di perhat jom kena bat kan kata ru ya karkom ya dei udeng di college para. No boleh student ubadan ha NEP un perhat se ba ngadon ha college ba kambir student ubamdan ha NEP lesi un snow ba ngamdon future ngamdon ke karya ka bobian bat ha kata ka jing snow kinta lesi ka kata ya mentally lani ka kata ya ki mentally bat kila ban drop out as proses ke jongki ke ba kila le ke kila nang kamsle mau boleh kila don da ka wi komti halor ka nek kam ho batai ya ki jing mutoi batai ya ki jing du jing mutoi lada ngimia chakma awai lagi jing du jing mutoi lada ngimia chakma ka baki om ba kanja yu ha arjar afun ru apunyo no boleh arjar ru apunyo lada kini ki 3 years baki 4 year graduate ki lepas yo lesi ki Central University ha abor ho dari India lesi ke GNU ni ke DU kim shim ya kini ki bom fast NEP ki kaji ki student ni kum kita ki jinge lesi ulah pa ho lam om bagi nom shim ndai om ba dajia bagi ya nak Nehu ti ki om bagi shim ni pas NEP ban NEP ki kum kita ki ba yu ndai ni ngela wala da kata NEP ka ba mo pa khat ki bat lada kata ka jing program ni ki lala banle di beli kami ke jing persang jo kini kena takadam ni sa om ba dei ban penong dia ni academic council sa sisin kana ba kini perkhat sa sisin un sakhot dia katu ka higher and technical council meeting ya apa ki head of institution kingdom di apa ki head of institution kemut ki principal na college kinwan ti kula assure ban ya keren dia kan ni tamat hak tak meeting Hik mo piti pasti government kamla mendetermin ki academic policy juga didu makani juga di constitution apa ka central government yang relent ba kata apa nama boleh OBC boleh membar kata council
di lada ki yang keren ya kan hak kata kongsi ni lesson kila ban yang tak jing penungkam kila ban keren ban pasti domen apa ban step in for let's say banyaran hantam financial academic consultation dari financial kita ada kabar nak kalian jom kabar nak kalian jom minister uang ba unsai keren ban kabor jom kan itu apa beri berken kam nama beli kumba milalek pada penduduk UBC ne pula ni ba un sakhat awal meeting bandon lang ki teachers organization ki kandihu bandon lang ki incentive ki state government ba kisah lang ban keren tinggi su ban balada ki wan kini ki meeting lada kadon kum kini ki mila ban nakalian ka jom ni mila ba beri ban ongi kan ni pernah untuk emergency academic council kalau kita KDP kedai kalau bakila budget different stream kila budget economics kila budget physics kila budget accounting kan kata di lada itu istan alun college ke government kami harap dapat ke environment ke di compulsory subject kidon ki college arts ke bomdon environment teachers kila lada state government kami harap bentuk environment teachers kan warak juga nilai jumlah tu ya government bakal beri pasal vocational courses kumahitip kalau kumahitip ke vocational courses di training institution ya ke vocational kiladan haman di Jakarta midon ki NIT midon kami midon di private institution kembali tinggal orang beli kimia don dia kencan mau you saya pergi college buat kini ki vocational training institute buat ayah tak vocational course saya student ki jongi ngin ayah sa pun ka security ga beli kim ting opat ko hungkat ani kim ting opat kino ki private institution bane sa mau you ban you ayah kata vocational course student kalian juga menteri jom kata pulih ulah debong ni ban kalian jom central jom state government pun sakot ya ka higher and technical council meeting akaba borok ki head of the institution kini don lang ha kata report but kani but kawai na kimat bakin keren kalau ya kani jin petrikam ya kini pi di ular ni ba unle ya kata but haju ko poru ngila debong ba na kalian jom kanihu o nakalian jo state government kide ban intervene ba kanihu kade ban court meeting kamtam ya kinam kai ba de ki principal ban half a second thought ane ban ya perkhat asin ya